clear tu le ngai thla tu te tho tran ni kar thar chi bai le vek ule tun tuma chung kar top inke result train bull kan tran anga ten football Thu Leng te po clear ngai thla khona kan nei le bok don niam tun trum chu US Major League Soccer train bull tran don ta ila kar top in khel munam taka midang aya an khel tlem engemaw zat an nei na chu Inter Miami lamin an hmang tangkai lo chho ang reng khop maya mol nei tu Charlotte chuan sithum fai ngutin an lo hne in khel munam taka hian Charlotte hian goal shot tum som an neya mikhwal team Inter Miami hian goal shot tum som nei ve bokin in khel pumpui thliara Inter Miami an chung nong zoka ma se poimo goal an khung theilo anne he in khela hian in khel 20 minutes som thum na Inter Miami hian penalty an hlo chuaka penalty hi an thiam puipa a hlo chuak tu ngei ni bok Lionel Messi chon aron chuya apanan ka rewa ani hi awan doi angreng khop mai apanen ka hi goalkeeper chon thazet main alo dan saka Messi hian bum chian tum veu ma se goalkeeper hi alo fing ve tlat mai thataka dan sakin Messi hian ahun tha nei abo pel minute somthum palina a in her chuaka Messi an penalty a chuilo lo an counter atang hian Inter Miami tan kaloma di chon atma an hroina goal aron khonga he goal alu theinan hian Vargas chon a tho hlok le first half ang goal dang alu bel zui lava second half minute somli pasari na Bronico simsak atangin toklama ti chon a goal ni na aron khung le Inter Miami lam hian an sipur su tumin na takin norlet ma se minute somsari pakwana Thomas Avele Soret kat mga no cho aniya player pahatin an kimlo zui bok minute somriat palina penalty atangin Charlotte tan taglo mati chon goal aron khung leya hat-trick asiam na goal anitsia bok goal dang alu bel zui talava Charlotte player hein khela hian Wilfried Zaha po ache thale pek khop maya penalty a hlo chuak nge ane tihian Charlotte hian Inter Miami sithum faya nehin point hum an hlo chuak ane tihian US Major League Soccer table tharbera Eastern Conference a hian Inter Miami lam hi khel somni paruka point somni paruk nen pariat na an oma midang aing game engemaw zatin an la khel tlem thong ane nena chang team Charlotte hi khel som thuma point somnga pathum nen pathum na anom thong English Premier League lama lut chho vele ta ila kartop in khel monom tak in rin ni zan lama Arsenal team in point home an hlo chuaka mikhwal team Nottingham Forest chu sithum fai ngutin an hne Emirates Stadium a in khela hian Arsenal hian goal shot tum som paruk an neya Forest team Postecoglou en goal team hian targeta shot tum khat chi an neya Arsenal team hian an ngam angreng hle soitang khan in khel bul trana train Arsenal team an hlo om nga la ma se an van doina a thleng le liam wangin minute som pariat na an captain Martin Odegaard chulak chho aniya a liam adam no aron kirle na metsa hian liam wang bokin lak chho angai le ane Arsenal tan hei thil poi thak ani arinom minute som thum pani na a in her chuaka Arsenal team hian corner kick an hlo chuak corner atanga ball on kar perle thi Martin Zubimendi chuan Moiset main alo volley luta Arsenal team hian Zubimendi goal mang hian sikhat fain ma an hruai ane first half goal dang alu bel zui talava minute somli parukna Arsenal ina anlak lu thartak Victor Gyökeres son Eberechi eze siam sak atangin an goal ni na aron khung leya tharum angain achak bian angreng khop mai hemit nu hian goal dang alu bel mai lava goal dang alu bel don lo emoti no minute somsari pakwana Leandro Trossard ta ball for lut so Martin Zubimendi chon Moiset main atau lut le hei ba goal dang alu bel zui talava Arsenal hian Zubimendi goal ni khung le Gyökeres te goal khung mang hian sithum fai ne na changin point hum an hlo chuak tihian Arsenal hi khellia point konen pahni na anom zui sela avan toi zo tang Nottingham Forest lam hi khellia point li nen som pangana anom thong
Inrin ni zan lama inkhel danga Tottenham Hotspur po an chaka mual nei tu West Ham United chu sithum fain an ne he inkhel hen Tottenham Hotspur tan Pape Matarsar Lucas Begval mai baka Mickey van de Venten goal an khunga olsam takin point hum an hlo chuak tihian Tottenham Hotspur hi khellia point kon en pathum na anom zui sela West Ham United team lam hi khellia point hum nen relegation zone som pariat na anum ve mek bok Chelsea lampo an chak zo lova an king pui mol nei tu Brentford chu goal ni ve ve in pein anin ne tok pui he in khel han Brentford hen goal shot tum sari an nei ya Chelsea hen goal shot tum som paruk nei thungen in khel pum pui thira ero Chelsea team an chung nung zo ka ma se point khata an lung oi thiam angai thong he in khel hen atira train game boruak atang hal phat phat khop maya boruak saphat kan hanti ang chi po atam hle Chelsea team hian si an phur ma sa zo ka minute somthum pangana Jordan Henderson siam sak thazet mai atangin Kevin Shea chuan Brentford tanma an hruina goal a khunga Shane goal khungna Jordan Henderson a ball vorlo hi chu tlas tak anne first half ang goal dang alu bel lova Brentford lamin sikhat fain ma an hruai second half Enzo Maresca chun a squad aron thlak dang lam hlok te po kan ti thei anga Reece James Makukureya mai baka Trick George te aron lu tira an game po aron dang hle minute somnga parukna Cole mar aron lu tir le boka danglam na aron thlen ma ang reng khop mai minute somruk pakhat na Joe Pedro siamsak atang Cole mar hian ma an hruina goal aron khung tange nge ya liam wanga aron comeback na an sepor aron sut anne hemi nu hian Cole mar bokhen hun tha anei leya ma se minute sam sari pangana a goal shot he Gallagher chon thatakin alo dan sak anne Enzo Maresca sap asiam fu thin ang reng khop maya minute som sari pakwana Joe Pedro chu la chokin Garnacho alu tira Garnacho aron tal na ang reng khop mai minute som riat pangana velam sir tang ball aron thon lo chu ball apir leta hemi tang hen Moises kai seido chuan volley goal Moiset mai aron lan tira minute som riat pangana Chelsea team hian goal ni goal khatin ma an hruaya an chak ngei don ni te poin alang man Mase Brentford lamin sap an siam fu veleya Luis Potter chu Fabio Carvalho chon aron thlaka ani hian minute som ko pathum na ayera ball tholu chu gola achan tira Chelsea team player Alejandro Garnacho chon dem a hlo vele hle thong Fabio Carvalho hi lo veng tur ani ya lo veng lawin aloda free ya hemi tong hianin goal a khung ane goal dang lubel zui talavin point khata anlung oi thiam angai zui nge ti hian table tharbera Chelsea team hi khellia point rate nin pangana an oma Brentford lam hi point li nen song pani na anom thong pathian ni zan nama inkhela Liverpool team an chakhrama mual nei tu Burnley chu sikhat fain an ne he inkhelan Liverpool hian goal shot tum som ni pasari te meu mai an ne ya chuti rolen tarketa so thi tumli chau an nei thong mual nei tu Burnley lam hian goal shot tum thum an ne ya tarketa shot tum khatma an nei lo thong an ne inkhel bultran train Liverpool in hun tha anin siamol mola ma se goal apoimo an khung theilo first half golud lovin an trina second half po Liverpool team hen goal shot an nga hle amai ro chu soita kan khan apoimo goal an khung theilova hei hi an tur ngei don ni te point alang man minute somriat palina Burnley midfielder Ugo Chuku churet kat mang no chu ani nge ya heta phaichon Liverpool team hen goal an khung nge rinna alian man hle Mase minute som ko chungin Liverpool hen goal an khung theilova point khata annung oi thiam mai angai don ni te point alang man nge Mase hun top don trepa Liverpool team in penalty an hlo chuaka Hanimal match bridge to lo takin box sunga handball la hemi wang hin Liverpool in penalty hlo chuakin penalty hi Liverpool tan mo sala chung gola achan tira sikhat fain ne na an chang zui ta anne Tihian he in khela goal khat khong tu Mohamed Salah hian football azin ko Premier League B ka
goal za somriat pariat akhung tling ta Andrew Cole churon le pelin Premier League goal khung tam huanga hian palina anin suan chawa achunga hian Wayne Rooney Harry Kane le Alan Shearer te chau anom to ani Liverpool in point home an hlo chhuah ta ka wang hian table thar bera po Kellia point som paninen fal takin Kellia point som paninen ma an na hruaya Burnley lam ero point home nen som pasarina anom thong Kartop in khel ngai ven hlobera game munam tak ero kan mutalava Manchester Derby in khel boruak tang taka City team in United team an ulsam angreng khop maya Etihad Stadium a hian sithum fai ngotin United team hi anlo ne in khel ma khan hei hian soizui atitama City team hi kumin season kalmeka antal boy angreng khop maya United team po tal boy thoma se City aichon anzia deu antia hei wang hian United team hi andin mun athadeu zok tura te po an ngai ani kha hliam an nga bok nen City hi chaklo tur zoka ring po an tam hle amai ro chu in khela ero United team hian an ngam talo ani he in khela hian City hian goal shot tum som pathum an neya United hian goal shot tum som pani nei ve bokin ball possession a ero United an chung nung zoka apoi mo goal ero an khung theilo angreng khop mai Etihad Stadium a in khela hian in khel 23 minutes som pariat na Jeremy Doku chun United tlarnung te chiang taka aron thiat nuwa Phil Foden a goal khung turin a siam saka Foden hian goal a chantirin sikhat fain ma an hruai der United team hian natakin an nor leta amai ro chu apoi mo goal khung theilovin first half beka City lamin sikhat fain ma an hruai second half an tran le deuh chau ti hian Doku bok an ngam lo le Doku hian asiam sak atangin Erling Haaland chung goal aron khung ve leya goal Moises Haaland atang hian kan mu ane City team hian an ngam chho angreng khop maya goal ban pet per te po an nei chho hiala United team lam hian hun tha anin siam thei meu lo te po kan ti thayang chu goal shot te ro an ron nei ve phau phawa hun top lama phei chon an hlo angreng le amai ro chu off target a chui kha an nga thin angreng khop maya chu apoi lai chu anita ane minute somruk pariat na Bernardo Silva siam sak atangin Erling Haaland chung goal Moises toi z mai class z mai aron khung leya hei bak goal dang lu bel zui talavin City lam hian Erling Haaland a goal ni khung le Phil Foden a goal khat khung mang hian sithum fain ne na an changa in siam thanga lin point hum an hlo chuak ti hian City hian United le pelin Kellia point ruknen pariat na anin suan chawa United lam ero Kellia point linen pakwana tanghin sompalina an chuk thong Spanish La Liga lama lut chho vele ta ila Kartop in khel boruak tang taka Real Madrid in point home an hlo chuak rama an king puimol nei to Real Sociedad chu goal ni goal khatin an ne he in khela hian in khel pumpui thira Sociedad an hlo zoka goal shot ball possession le in pass dikonga Real Madrid hian an ngam lo angreng khop maya ma se awan nei zo kairo an tang thong he in khela hian minute som pani naleka Real Madrid tan season kalmeka chetra mai Mbappe chon ma an hruina goal a khunga minute som panga na goal ban a pet per le dop bok hun akal chhozela minute som thum pani na soisel lo angreng takin Real Madrid defender din hai century kat mang no chua ania hemi a red card mudan hian soizui atitam angrenga aing mo zong tak phei chuanin a borok te po ati tang kan ti thayang chu Real Madrid lameroin goal an khung le ta thawa minute somni palina Mbappe siam sak atangin Arda Güler chon an goal ni na aron khung le second half a hian Real Sociedad an hlo ta zoka minute somnga parukna Mikel Oyarzabal chon an sipor aron sut ma se goal dang alu bel zui talawa Real Madrid hian goal ni goal khata nei na changin point thum hlutak an hlo chuak ti hian Real Madrid in point thum an hlo chuata ka wang hian table tharbera po Kellia point som pani nen ma an na hruaya Sociedad lam ero
Kelly a point ni nen som pasari na anom thong he inel na champion lai Barcelona po an saka Mikhol team Valencia chu siruk fai ngotin an sop he in khela hen Barcelona tan Fermin Lopez son minute somni pakuana le minute somnga parukna ten goal akhunga Rafinha chon minute somnga pathum na le minute somruk parukna goal khung ve bokin Robert Lewandowski chon minute somsari parukna le minute somriat parukna ten goal akhung ve boka Fermin Lopez Rafinha le Robert Lewandowski te goal ni khung theu mang hian Barca lam hian olsam takin siruk fain Valencia hi ansop ane tihian Barcelona hi khelli a point som nen pahni na anom zui zela sop tok ngun mai Valencia lam ero khelli a point li nen som pangana anom thong Italian Serie A lama kartop in khel ngai ven hlobera Juventus le Inter Milan te in machona Juve lamin point hum an hlo chuaka Mikhol team Inter Milan hi goal thumin an ne he in khela hen Inter Milan tan hakan chal hanulu chuan minute som thumna le minute som ruk pangana te goal akhunga Marcus Thuram chon minute som sari parukna goal akhung ve bok Juventus team tan Lloyd Kelly Kenan Yildiz le Kebren Thuram ten goal an khunga an chakna goal hi minute som ko pakhat na ajika goal khung aneya hemi goal manghian Juventus lam hian goal thumin Inter Milan hi an ne ane tihian table tharbera Juventus hi khel thuma point konen pahni na an chawa Inter Milan ero la chhalo tluang zelin khel tuma point thum nen som pakhat na an oma an game khel nong pahnia an tlom ve ane he inel na champion lai Napoli lam point malam an pan zela mol nei to Fiorentina chu goal khatin an ne he in khela hen Fiorentina team tan Luca Ranieri chon an golom chun akhunga Napoli tan City an dulova an chhuat tir tak Kevin De Bruyne mai ba ka United ina an dulova an chhuat tir Rasmus Hojlund ten goal an khunga an ni ba ka Samba Kema chon goal khat akhung ve bok tihian champion lai Napoli hen goal khat a hne na changin point ko nen pathum na point ko nen pakhat na an la om zui zela Fiorentina lam hi khel thuma point ni nen som pangana anom thong German Bundesliga lama po champion lai Bayern Munich an chaka an Mikhol kai thar team Hamburger chu goal nga faingot singa faingotin an hne Bayern Munich tan Hurricane chon goal ni akhunga Gnabry Pavlovic maibaka Luis Diaz ten goal khat theu an khung bok tihian table tharbera Bayern Munich he khel thuma point ko nen achung bera an la om zui zela avan doi zo tangkai thar team Hamburger hi point khat nen som pakhat na anom thong League 1 lama po champion lai Paris Saint-Germain in point thum an hlo chuaka Mikhol team Lens chu Sydney fain an ne Paris Saint-Germain tan minute som pangana Bradley Barcola chon ma an throina goal akhunga second half minute somnga pakhat na Barcola bokhen goal dang akhung bel le goal dang lu bel zui talavin Paris Saint-Germain hen Sydney fain ne na an changa point thum an hlo chuak tihian Paris Saint-Germain he khelli a point som pani nen ma an la hroi zui zela avan doi zo atang Lens lam ero khelli a point ruknen pariat na anom thong Inke result lam chu kal santa ila football thulenga lu chhau donang o tutum chu Carlo Ancelotti an Kylian Mbappe chungchang asoidan trainbul tran don ta ila Mbappe hi kan hriat ang khan Real Madrid in an senglu tera an team coach chu Carlo Ancelotti hi aneya Ancelotti chuan Real Madrid in Mbappe an senglut kha afu ma ani enkol kha harsalo ma thil engkim kha adik ngal vek ane penalty pet achu ngai lova ten free kick pet po achu ngai lo ane engma kha abe sei ngai lova kan team tana ain lan kha alom tok ane chutiang team mangai top ang chu he team hian amamo ma chutiang tak Mbappe an sengnu thi he team thilti ro pui berle anti fu ber te zingami chu aninge yang ti hian Carlo Ancelotti chon Mbappe chungchang hi asoi Roy Keane point to thar aron neya
tu naya Ronaldo and Mohamed Salah chu Premier League a thazok ti anga thom leng chu ron chang le tin roikin chon hei hi thutluk na fel lo le fair lo tak ani Ronaldo hi han clear ta wang ula a that wang lai tak nilovin Premier League a ron let le nu angpo khan han chui le don ta ila khati hun lai khan Cristiano Ronaldo hi Liverpool tang khan khel jok nita se season khat chung hianin goal engemaw a khung ngei don na amai ro chu Mohamed Salah hi chuan Ronaldo Premier League a let le nuwa a goal khung kan han ti ang chi Premier League a goal somparet khung ang kha chu atlin ve thei don mi lo ane ka soi omzia tak chu Ronaldo aya Salah a thazok ti an soi thin hi thu dik tok lo ania thu dik tak chu Ronaldo hi Mohamed Salah nen chong khai khin chi an ni lo ti yen roi kin chuan a soi Barcelona team en kolmek to Hansi Flick po Spain team en kolmek to De La Fonte laka alom lo khop maya hemi chung chang hi ron soi chuakin Hansi Flick chuan Barcelona team en kol tu kania ka player te thlawang ho po hi ka ti tur ane Spain team hian thil fel lo tak an ti ya chu liam wanga an ko lui lemin yamal kha an khel lui tir ngara kha thil fel lo tak ane na chok na pe chungin game an khel tira minute samsari chung ve an lu tir ane sithum fai ma an roi to kha chuan ani hliam kha chu an lak chhuwa to mai karinga chu an ti ta chuang mi alo ane hliam wanga a khel theilo to pa a thu to pa chu ta chon an na chuak chau ane hei hi thil thalo tak ania a football jingkong top theia din hmuna an din tir ane chu wang chen Spain team hi ke chun ka dem hleya tun din hmuna yamal hi engtianga reinge a chol don ti po kan soi theilawa Spain team in an lo ti dana khan kan lom lo hle ti yen Hansi Flick chuan a soi Liverpool team en kolmek to Arne Slot point thu thar aron neya media 10 Alexander Isak anseng nu dun chung changa an zo na chu ron changin Slot chun boina aum lova mitam takhen a chhuadan chung chang kha an clear data kan ti ma po alati ve du mayang tin an soi thin ane hei hi thu dik tok lo ania sum wang po ani chuang love kan tim kha zom adu ma hun rei to tak atangin kan tim zom adu to ane chumi chu atopa atilo tlingta khatiang kha kan tima athen ve kher po atul lo ane ani hi kan player poimo ani chhodo na achhuadan chungchang wang khan boina kan nei lova kan team tan mi tangkai tak ani rengang soizui tur om lova kan player poimo ani do ne tin a soizui bok Alexander Isak hi Liverpool team a hen atangkai chho thei kan ring hlomem le Mikel Arteta point thu thar aron neya Fabrizio Romano aron tarlan danin noni madwe ke chu ani hian aron fak khop mai Arteta chuan mitam takin kan seng lu han rin hlel na tam tak an neya engwanga noni hi seng lut nge ini tin zo na po kadong tam hle amai ro chu in thlirin in muwa kan lak lu chan chu in muthiam to nge yang chu kan game khel nung bera han soi sel bo khopin a khel tha a kan tima aron lu chan le ati turang tak chu tha takin a hlen ane he team hian aniang hi kan mamo ma kan mamo chana takpo kan seng lu tin ka hria ti hian Mikel Arteta chononi madwe ke chungchang hi asoi Manchester United point thu thar an nei chun zom le ta Football Insider lamin atarlan danin transfer kongka aloin hon vele anti swal chu thuam that antum ni in alanga chumi tan chuan Cameroon midfielder tuna Brighton tana khelmek Carlos Baleba chu senglu antum don ane Baleba hi nipui transfer kongka kharta ka khan United team po hian senglu anlo tum towa amai ro chu anin senglut fel thei talo ane mimalin remna chu an nei pui mana aman chung changa hian tlap pani te anin rem thei talo ane amai ro chu United team hian season bull an tran thalo khop maya chumi anti sual thuam thatna tura tan chuan Baleba hi transfer kongka in hon vele senglu antum thur thu an soi
team token atarlan danin Arsenal lampoin antlar lai lam thuam chak an tum na konga rol tharma bak eng taknei kumsom pasari leka upa ayu boya di chu senglu an tum thu puan ania friends club lil tana khel mek senglu tur hianin amana po sum engemaza chu the chu anin huam thu an soi boya di hi kumsom pasari mi chau nima se player poimo tak ani chho meka Anram Friends under 21 tan trumnga ain lan to nge ya lil tan mi tangkai tak ani mek bok fidruk le inchis khat zeta sang hi Arsenal team lama kan mu thut tepo arinom chho ta khop mai Football Insider lampoin aron tarlan danin German Bundesliga club Bayern Munich lampoin thu thar an neya an forward Michael Olise chu an shal don ani chuan pau million zatal amana an phut tur thu an soi Olise kan hria tang khan tun hnaya Liverpool team in senglo tumin an hel na sakhop maya amalam hun tur po achiang lo chho tran to anni Liverpool hian mo sala thlau tu turatan ani hi an ot khop maya indoor na po kalpui an tum thu an lo soi to amai ro chu bayan hian an ui khop maya an chuatir don ani chuan atlom bera pau million zatal an phut thu an soi ta he mai Liverpool hian hetiang za thi the chuanin huamangem ti ero zo na lian tak ani thong Fabrizio Romano aron tarlan danin transfer kongka kharta ka Tottenham Hotspur lamin manto taka an senglo Mohamed Kudus kha Chelsea chon an lo senglu teu khop maya Tottenham Hotspur lamin an senglu ma khan inrem na tepo mimalbi ka an lo nei towa amai ro chu ato pai ro inrem na tlontling an nei thei talo anne hei hi achan ber chu aman chung changa tlap pani te anin dor hlo tling thei lova tin mimalin rem na po hatlon tlingin an nei thei lo anne a hlo hi a phut sang le nia tarlan ania hei hi Chelsea lam chon an pom thei lova indoor na kha kal tluang lovin Tottenham Hotspur lama akal zuita anne Chelsea team han an lo senglu trap tin ani chu transfer kongka kharta ka Gabriel Martinelli chu Bayern Munich in an senglu trap nin thom alenga hei hi chu adik tok lo a ang ta hle Fabrizio Romano aron tarlan danin Gabriel Martinelli manchung changa khan Bayern le Arsenal te kha anin rem theilova pau million somni paruk Bayern in an the chua chu Arsenal khan an nol anne tin mimalin rem na nei puituma an biak na po kha Gabriel Martinelli chon an nola hei hi achan ber chu Arsenal team a mun chang turin thei top chu adu wang jok anne Arsenal team eroin shal an phal ni in aleng thunga aman phu to ka leingam anom chon an shal phal ero arinom Charlotte laka Inter Miami anmol phau nu yin Lionel Messi point chan tu aron leya Barcelona midfielder lui Gaiska chon Messi hi ron chanin Messi hi skill sa te talent kan han ti le football moina thlen konga chon tluk zo an la lava ani hi khovela footballer thaber chu alani bok ani laka hin be seina sang tak kan la nei renga khovela thaber ani ange yen Argentina team tan po mitangkai alani ngei don anne voi khat che sol chang te chu om ve thina chu atok ve mai nia ka ngai bok ani hi chu thatakin aron thau chuak le ngei anga voi khat a che sol wang mai ha soisel zui tur ani lem love tin a sei ve tlat mai Messi hi Charlotte nen anin ma chon tum khan penalty chu a choya a penan ka goalkeeper chon olsam takin alo man sak hei hian soizui a hlo angreng khop maya ma se guys ka hi chon Messi hi aron chan ane season liam ta Real Madrid team en goal to Carlo Ancelotti point an che chiat chan chung changa an zo na chu ron changin Ancelotti chon season liam ta ha chu a har sa ve em ane choi moina kan don lo te po kha awom hlia hle e a chan ber chu season har sa ber kha kan ma chon miawa Kantler nung lamten liam antok nuala Militao Rudiger David Alaba Fernand Mendy mai baka Deni Carvajal te kan chor thailova ani kha kan player poimo tak tak te an ni vek ane
chu chuan thil atihar sa emema defender athat lo chuan tlarmalam antal boy zui to thin ani chu season liamta kan hmachon kha ania thil ahar sa ve ema midang poimin hria thiampui ngei karing te hian Carlo Ancelotti chon season liamta a anche chiat chan chungchanga angai dan asoi football pandit na thok mek Steve Nicol point Chelsea team an champion arin lo chan ron soi hin an champion arin lo chan chungchanga po angai dan asoi Liverpool team tana loin lan to Steve Nicol chuan Chelsea team hi an champion don lo ti chiang takin ka soi dowa hei hi achan ber chu atir lama khan chuan champion turarin kai an ni nge ya tundin munai ro Brentford an draw tang khan kan te wanga champion tour quality an la ni lo ani Premier League ha champion tour team hi chu an van nei thin na khel chiat ni a po awan nei an tang thin ani Chelsea team ero an lain khuang rual tok lo khop maya talboi chang po an nga hle khain khela hun top dona an gol chuate kha han enta ila champion lo tur zia kan han ti ang chi ngoi ani anti sual atama chumi tang gol chua po an nga hle chu wang chung kumin bik chu Chelsea hi champion tur zinga kan da tha theye tin asoi ve tlat mai Newcastle United tana hlotling takaloin lanto Alan Shearer point to thar aron neya Arsenal striker Victor Gyökeres that theidan ber turnia ashriat asoi Alan Shearer chon ani hi khovela thaber ni thei turin hun tha chu aneti kan muta golpo akhung theile amai ro chu Arsenal hian ama thlop thei tur player tlan chak tak asir ton tlan thei tur an mamoin kashia a eze tekha an che chuang me lawa amai ro chu Victor Gyökeres a speed kan han ti ang chi kha anni hian an phak chi lovin kashia ama thlop thei tur thatak anei ani chuan season khata hen goal engemaw zat akhung thei nge hin karinga player thatak chu ani nge he an sing lut sual don lawa thatpo an thatpui nge yang maso na tura Arsenal rabi ke poimo tak ani nge yang tin Alan Shearer chon asoya chuti rualin an man thiam mai pialama ama chom tu tur an nei that ero angai tur thu asoi thung Liverpool lampoin an forward Mohamed Salah chu an chho tir donin alang chho ta tran zela season kalmek ato phuna Mo Salah hian tlap thar azom arinom chho to hemi tan hian du tu an ron thro chho khop maya Saudi Pro League nen soizom an lo fe nu yen Real Madrid chon ni jang khan an du thu an soi ni yen court of side chon antar langa season kalmek ato phuna ani hi singnu antum tur thu puan anne Liverpool am hian antar malama chhor thei an nei tam to angreng khop maya an player kon lai thei an chho tir nual po arinom to chumi tan chuan season kalmek ato phuna an player poimo Mo Salah hi chho tir an poitilo turangai ani ya Saudi Pro League emo Real Madrid lama ani hi kan mu arinom chho ta hle Liverpool team en goal make to Arne Slot point to thar aron na ya Alexander Isak alain lan tir lo chan chung changa an zo na chu changen Arne Slot chuan ani hi player thatak ani ya kan team a po training thatakin akal pui to ani amai ro chu ani hi tundin mona 100% in ala fit tok lova kan team chemistry le kan ti danang te po alaman chi alo ani tundin mona hian han chhor don ta ila training anei dana thongte han te chuanin minute nga tanga minute somvel chu khel thei turin a in pei towa ma se chutiang ang khel tir ngot ai chuan la khel lo mai se kan du zo ka chu wang kan team tang kan lain lan tir lo mai chau ani Barney laka khan in London se minute nga tanga minute somvel ba khel turin ala fit tok lova chu ai chuan thatakin training nei chhole phot se fit zet zotin kan na chorang chu tin asoi Chelsea lam point to thar an neya Turkish forward Kenan Yildiz chu Juventus atanga singlu nge antum thu puan anne kumsom niau pa hian du tu anei chho trak maya Chelsea lam hian ani hi singlu antum ni hian court of side chon an ron tar lang anne
ani hi tun din hmuna Juventus ta na mi tangkai tak ani chho me ka karto pa Inter Milan an hne tumpoin goal poimo khung tu ani nge hemi wanghen Chelsea team mit al hemi wanghen Chelsea mit atlung chho ta angreng khop maya transfer kong ka lo om tura ani hi senglu an tum tur thu puan ani ta ani Manchester United point cut off site in Atarlan danin Real Madrid in a senglu tuma an helmek dayet ubame kano chu senglu an tum thu puan ani vele tatlat maya kumsom ni parukmi hi free transfer in senglu an tum don ani upame kano hian bayana season kalmek dai chau contract anei towa a contract azo huna adu ber club azom theidon ane tundin huna United mai ba ka Real Madrid le Paris Saint-Germain te point senglo tumin an helmek ane hetiang kara hen court of sailam vekin atarlan danin Liverpool po Adam Horton du tu singa antel thu puan ani vele ta Manchester United le Real Madrid in a senglo andu thu anno saito Adam Horton hi alak chho khop maya club thar lian zok azom thuai arinom Liverpool am hian Horton mana hian pau million samruk atanga somsari vel the chu anin huam thu an sei bok ole hatichin hatun rumatan ni mai se thlir tu te ha channel min ngai lut saka chunga lom thu ga sei tak me ani like share le subscribe patan min han lak pui le ula thungai nom tak tenen kanin ma chho le zel don ne